دولتا زند دولتا کردان آبری 207 سالان روژا نوروز هاتی ایلان کرن دا خویاندن. سروک وی دولتا کردی کریم خان زند دگود نبیجن من قرال سلطان بگو شاه فرق من و نینن ام همو مروفن وک هفن از تن نونری وما وکیل وما تن بیجن من وکیل. دولتا زند براستی جوار عدالت و پیگوژیانه بو. جنجی وکی میران دبن لشکر و ارک خواب هاراستنی پیگ دانین به جهد آنین. از بدل بوسلی. جبو زیده تر ویدیوین من ورن یوتیوبه ناوی من بدل بوسلی ببینن و ببن آبونه قنالا من جهوالین خارج مالبات خارج بیجم بلا اوج ببن آبونه داکو ام پیگ و پیش بکون. دولت صافویان هنک عشیرین کردان مشختی خراسان دیگه که خورتین وان کردان دبن ریوبریا کریم خان زند ده ودگرن و دست داتینن سر ریوبریا دولت صافوی او به رنگی دولت زند آنگو دولت کردان 1750 روژا نوروز آواد به دولت بریتانیا و عثمانیان یکسر و دولت کردی ناز دکن. لدست پیکی نافبر دولت زند و عثمانیان گلک باش بو لی دما عثمانیان بنحقی ایرش بر سر بابانان آنگو شر کردن بابان دولت بابان کر یکسر دولت زند پشتوانیا پشتگیریا براین خواهین کرد یم بابان گرد لو ما نافبر زند و عثمانیان به وی رنگی تیگ دچه پیوندی وان خراب دبن. بله دولت زند آخا گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ایران و روجهلات کردستان وردگره بریوه دبه. پایتخت زندیج شیراز بو. کریستن نیبور خریتزان ماتماتیکزان و داهنرکی آلمانه. سرناو دولت دانمارک تی دولت زنده و هر تشتیکو بچاوین سر خود بینه دنویسه و قید دکه. پیوین دولت زند عدالت، آزادی وکهوی و پیگوژیانه. آوکر و ریبر دولت کریم خان زند دگوت خلکی نبیجن من قرال و سلطان و بگو شاه فرق من و نینن ام همو مروف وک هفن از تن نونر وما وکیل وما تن بیجن من وکیل. ارتشا جنان آواد به او جنجی وکی میران دبن لشکر تایبت افغانی کنی خواه بکردان دکنو دبیجن هون خوال پیش کراسن جنان ودشیرن لبلی مثلا نه اوه مانه ده تاریخ شران ده ظلم زوردستیا هری مزن لجنان هاتیه کرن. لورا دوی بری هر کسی جم بزانون و بکارن خواج تندتوجی بپاریزن. مگوت روژا نوروز دولت زند آواد به. لیبل دولت قاجران خو نرازی دکه. قاجر به اصل خو ترکن. قاجر دبن ریوبریا محمد حسینی ده ارتشکا گلک مزن آواد کن. وسا زیده لشکران کوم دکن کو زانیارن ویدم دبیجن 200 سالان ده چه ارتشن اوقاس مزن نهات بندیتن نهات بون بیناتن. قاجران جا افغانی، ترک، ازبک، گرجی و گلک ملتین دن عسکر بکری گرتن و آنین دجی کردان. جبرکو هجمارا لشکرن قاجران جیا کردان گلک زیده تره کرد به هیوی دبن. لورا هیزن خواه ودکیشن و خواه باجار شیرازه کوم دکن. لشکرین قاجران هر کدچه نیزیکتری شیرازه دبن. دداویه ده وکی بری چند سالان لکوبانی ایدی باجار تی دور پیچ کرن. دجمنان توپنگران هنه او توپ بلی سر کلهه او کردانن. گلو دی کرد چه بکن؟ چاوا خواج دست وان دجمنین درنده او هجمارا وان گلک زیده خلاص بکن. لیبلی هیچ توپین خوین گران حاضر نکرنه جنشکا و بدهان هزاران لشکر جدور و دیار دبن. قاجر و کرد ماتماینه گلو اوکینه جبوچه جبوکی هاتنه. دما نیزیک دبن یکسر شر قاجران دکن. او شروان عشیرین کردانن اینج دوری دورن. گهل مسئله بونه او لحاوارا خشک براین خواه کردان هاتنه. لشکرین زندیجی جباجاری درد کون و ایرش دبن سر ارتشا قاجران روژا برخودان و رومتیه. عجبا لسر عجبان جدور و جعالی روژاوا و به هزاران لشکر نو دیار دبن. بلز و بز برب میدانا شریفتین گلو ویجار افکینه و جبوکی هاتنه جبوچه هاتنه.
دما نێزیکی مەدانە شەری دبن ji aliyê Rojava ve êrişê dibin ser leşkerên qacaran. Ev ji eşîretên Eraban in li hawara dewleta Kurdan hatine. Ecêbiyeka din di nav toz û dumana şerêman û nemanê de vê carê ji aliyê din ve bi hezaran leşker diyar dibin. Ev jî Persin, Ang û Fars ew jî li hawara dewleta Kurdan hatine. Di encama şerekî giran de artêşa dewleta qacaran dişkê û têk diçe. Pir hindik kes xwe xelas dikin û direvin. Ev şer rêzefilma Game of Thrones dîne bîra me. Xanedana Stark û mirovên azad ji aliyê xanedana Boltonan ve tên dorpêçkirin. Tam bêhêvî dibin û ji nişka ve bi hezaran şervanên xanedana Vale, şovalyeyên Vale diyar dibin û yekser li hawara van tên û bi vê rengî rizgar dibin. Ev serfirazî berhemê çand û ferhanga edalet û pêkvejiyanê bû. Ereb, Fars û hemû xelkên deverê dizanin ku ji bo pêkvejiyanê, ji bo azadî û aramî û aşitiyê dewleta Zend ji hemûyan çêtir bû, lewra li hawara wan hatibûn. Belê dewleta Zend wisa bi edalet bû ku xelkê Bexdayê ji hawara xwe anîn bawan. Gotin waliyê Osmaniyan Emer Paşa zêde bac û pareyan ji me distîne û zordestî û zilmê li me dike. Rêberê dewleta Kurdan Kerimxanê Zend nameyekê ji Sultanê Osmaniyan Evdilhemîdê yekem re dişîne. Belê sala 1776 dibêje waliyê we Emer Paşa neheqî û zordestiyê li xelkê Bexdayê dike. Yan hûn cizayê wî bidinê yan em ê cizayê wî bidinê. Sultanê Osmaniyan caba Kerimxanê Zend dide û dibêje ne heddê we ye hûn şîreta li me bikin, aqilê nîşanî me bidin û gefan li me bixwin. 1776 leşkerên Zend dibin fermandariya Sadık Paşa ve dikevin serriya Bexdayê. Osmanî bi leşkerekî zor giran li Basrayê tên pêşiya şervanên Kurdan, leşkerên Kurdan. Şerekî giran dest pê dike. Kurd artêşa Osmaniyan têk dibin û serfiraz dibin û hemû gemiyên Osmaniyan dişewitînin. û hêza Kurdan ber bi Bexdayê ve diçe. Osmanî lêborînê ji Kurdan dixwazin û dibêjin werin em peymanekê çê bikin, îmza bikin. Lê Kurd bi înadin, nasekinin. Mane pêşiyê me Ehmedê Xanî di Memuzîn beşa şeşê de dibêje min ji ber înadê Memuzîn bi zimanê Kurdî û bi nîjadperwerî, qewmperwerî nivîsandiye. Ehmedê Xanî dibêje yani ne ji qabil û feqîrî belkî bi teessub û eşîrî. Hasıl ji înad eger ji bêdad ev bîd'ete kir xîlafê mu'tad. Belê artêşa Kurdan bajarê Bexdayê werdigire û waliyê Osmaniyan yê zalim edam dike. Dîsa artêşa Kurdan rêveberiya bajarî teslîmê xelkê dike û vedigere welatê xwe, dewleta xwe. Nîşan û wekîlê heq û edaletê Kerimxan piştî xizmetên gelek hêja 1779 dimire û diçe ber dilovaniya heq. Li vê wêneyê Ang û li vê resmê binêrin. Em leşkerekî Ang û eskerekî dewleta Zendê dibînin. Ev dewleta Kurdan 1750 hatiye avakirin. Berê xwe bidin kumêviyê girovir. Vê cawerin em biçin berî 2550 salan. Berê xwe bidin vê rolyefê. Ev leşkerên Med û Persin. Di tarîxê de çi tişt ne tesadüfiye bizanin. Med pêşiyên Kurdanin û yên kumê wan girovir Medin, Ang û Kurdin. Roja îro jî ev kum bi navê Kulav li Efrînê û gelek deverên Kurdan tên dîtin. Di vê resmê eskerê Zend de ecêbiyeka din heye. Sembolên şêrê rojê. Bi eslê xwe sembolên dewleta Kurdan a ku navê wê Medin. Li serê alaya leşkerî Ang û Senceqê nîşana hinarê heye û li ser hinarê tacek heye. Wedît ev jî wêneyekî resmekî dergehekî li Kirmanşanê ye. Destekê derî bi şeklê hinarê hatiye çêkirin û wêneyê Kerimxanî tê de ye. Hûn dibînin wekî tê zanîn darên hinaran li Kurdistanê hatine eslehkirin û ji Kurdistanê belavê dinyayê bûne. û hinar nîşana eşîretên Kurdanin. Ang û em xelkê Kurdistanê bi sedan keltûr rêveberî ne lê yek milletin. Taca li ser hinarê nîşana serweriya Kurdan ya giştî, hinar Kurdistan li bên hinaran ji eşîretên Kurdanin û berê xwe bidin nîşana dewleta Zend
به شکل هناریه. تاجا لسر هناری نیشانا سروریه گشتی یا کردستانیه. هنار کردستان لبن هنارانجه عشیرتین کردانن. او بر خوابدن نیشانا دولتا زند به شکل هناریه. افجی پاره دولتا کردان زنده. نیشانا هناری لسره. لورا احمد خانی وها گوتیه. بلا کس نبیجن کرد به اصلو به بنیادن. تایبت لشیراز و لروجهلاتا کردستان ناو ریبر کرد کریم خان وکی وکیل لسر جهین تاریخی و دیروکیه. اگر اف ناف و گهل بوم بزانن بحثا سروک دولتا کردان کریم خان زند تیکرن. مزگفتا وکیل، کلهیا وکیل، مزخانه وکیل و هر وکدن. ام خلک عدالت خواز و حق پارز پیشی خواه کریم خان زند تجاران جبیر ناکن و بجناخوا لپیش دوزاوی لپیش بیرانی ناوی دتوینن. بله از بدل بوسلی به وی رنگی لسر کردان در حق تاریخ کردان زمان کردان کلتور و خلک کرد ویدیویان حاضر دکم. اگر و به زیاده تر ویدیوان ببینن و ام به هفره پیش بکوین ورن یوتیوبه ناو بدل بوسلی ببینن و ببن آبونه قنالا من داکو ام به هفره پیش بکوین جبیر نکن لهیویا وما سرکفتن.